henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第4章第18节到第22节，耶稣呼召4渔夫。Hangon tayo ni sayang doo, patas matay tiga sepat sepegan, bah tiga makan mas pakanay, bitak tiga pusan taha kanay. Sepelawa Yesu ka, sepat mputak suluh. Kiani, magkasa siyaw gasilong Galilaya ka Yesu o. Tana, pasalaho kasuluh gasilong hay ka, tahay manasway. Kia o, patilusun ka simong ni manasway na antili. Tahiya o, ang pataksuluh. Kia ni, langagan Yesu. Iya, semenegun kenan. Kia do, ngalun maku, pasalaho sejak sunat. Mano saw kia dani, asi tahalaki ka salaho dahani, semenegun hayaan. Musa pa hayani, tan naga taha menasway dori. Kia o, laki sibitay, menikluan asu semapang salaho. Kia ni sepelawa Yesu. Kia do, asi daha haji hiyaga asu ni, tama daha ni, semenegun isuan.